Dokmuka Forest Range ke Parlo Haragat Subdivision along kido MS SSE Brick Industry, MS KK Brick Industry lapen, MS RJ Brick Industry Prabjin pen Inkir Cheknangji Pura All India Karbi Students Union Asong pen Karbi Anglong District Commissioner Sangpi Madhumita Bhagwati ACS Sarideng Pinpura Lo ke Pajerdam. Kiramtang Bosik ni Phaim Karab clear ni All India Karbi Students Union AIKSU Songpen Karbi Anglong District Commissioner Madhumita Bhagwati ACS Arideng Pinpura Lo Pajirpon Lo Pinpura Lo along ke Jongpon ke Jimkiri Phonglosa Hemosa Hulapen Subodda Satum Ita mate Bricks Industry along ke claim kedam arona lo Karbi Anglong Autonomous Council mate KAC aron atengli laso Ita mate Bricks Industry atum sai ke claim kali Jongsi Arona Tengpen claim ji pulote environmental clearance, MSME registration, CTE mate CTO, PCBA land certificate lapen KAC Forest Department pen NOC local body anparta trading license lahai arona lo chokling nanji. Bonta non ke lahai arona lo abe pin pen si sai ke claim. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen kelong nangji revenue mate midu setame long leather lo. Lapen revenue mate midu pipe pin pen si ko an lo ne aningkan penta. Sai claim bom lasi MS SSE Bricks Industry MS KK Bricks Industry lapen MS RJ Bricks Industry ke Prabjin pen Inkir Cheknangji pusi All India Karbi Students Union AIKSU Songpen Arsik Jit pen Jongpo tabeta men ke lalo isi bang ke SSE Brick Industry laka hempu ke Jimkili Phonglosa lapen isi bang ke KK Brick Industry laka hempu ke Hemosahu lapen isi bang ke RJ Brick Industry ayam pula ke Suboddas pu la bang ke thomatum ke hadak ita beta kang puji arona we pin athe pipolo permanent chimney masikali hada chimney ke permanent nangji pusi guidelines of brick industry lo da toktan mat sitame da ke chimney ke ting barak si hopro roi si ya lai silo lapen isi bang ke hala Hemosahu KK Brick Industry la bang pilo chomata school arai masi alang like lasu brick industry hadak set up dun lo lasi haladak arondo guidelines na tok dak lo je school pen kahelo meter pharu pho ando nangji busi do samenon bang school pen chhoi not masidu lasi nitum la bangke ning masing samse pen lo lapen ka aron kar kan puthak pot nitum alang to men lapen ki chok chen tok jir sir dak dc mem hanang pilo lapen ke la के थोमा ब्रिक इंडस्ट्री बैंक हला तुम्हान बैंक के सीस्पन वेग नंगजी पुसिने तुम खांग पन पे दोलो डीसी के पास आया है कि हम लोग ये कंप्लेन ये एक मेमोरेंडम हम लोग देने के लिए आया है कि ये चीज़ वहाँ पे जो जिस जिसका जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिन्हें थोड़ा आगे जो हमने नाम लिया है उसी को सीज करना चाहिए बोल के मैम का साथ हम लोग का डिस्कशन हुआ दीपूपेन गोविंद टिसो कार्बी एंगलंग लाइव।